warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Puja mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita yang sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada al sahabat beliau sekalian. Ta'zim takrim kita bersama kepada mandum guru kita yang ka awai gua Allah taala. Baik guru kita yang puturi Allah Ta'ala kita dalam bidang agama. Dan guru kita yang puturi dro kita puturi nanggro kita penyakta dro kita so kita urusan kita dalam dunia putra tujuan udip, yaitu guru kita yang sangat mulia Al-Mukarram Tunku Haji Muhammad Hasan Ditiro Paduka yang mulia yang sebagai guru rohani kita yang dalam perjuangannya. Kemudian takdim takrim Tuhan kepada penerus daripada pergerakannya ke Abu Musanna Tukaji Baktiar Man Mandum Urun Ron yang di sini sebagai talo wa'tasimu bihabdillah jami'an wa la tafarraqu. Talo yang menemat jahan putuh. Talo getanya bersilaturahmi untuk getanya teruskan gerak langkah daripada yang kahawai gerintis oleh urun syekh kita yang bermandum. Kemudian ulun rasa endo manteng sebagai pembukaan untuk hadiah getanya ke orang yang hanali jino tabaca sikret dua kret al-fatihah ulun tuan pufun ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwani min nabiyyin wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa ila arwahi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali وعلى بقية عشرة وبسط بالجنة وصائر الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى أرواح ولية الله وشر الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكانوا كائنا في علمك يا رب العالمين. ثم خصوصا إلى روح wali dan guru Tunku Haji Muhammad Hasan Ditiro wasyuhada wassalihin pada madu syuhada pada urun syekh dan mandum betruk gebi Allah Ta'ala surga yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk acara selanjutnya, silakan kepada Paduka yang mulia untuk Pugat untuk bacakan surat penyerta sebagai milah.